Nikalaka muthenya weta withia mundu aliwe yu imwe wile liteyo nikalaka muthenya weta munambililia Monday wa keli munena niti katika mitandao akaratu mwanena katika mitandao wakana mwanena katika mitandao na indi muthenya wa umundi wa gatano juma bangithia kana niyo mukona na umundi wa gatano na ni zibado ando wangi meona mbesa nesa kani wete kana kwera pepo kama penzi katembea muthenya wa gatano Manambe yonena nyawa kuambililia mwakwatenia sio wa keli mwatoma niamba kabisa sio wa garatu mwambe yokona niamba video call sio wa kana wethi ai nikisani sie indi yusu one yogetai nini labda mwende na kula nia hii isa kenda sa nyanya sa kumi ikabikende ne kana wethi ni muona na ningwenda weta ati Mondo sumona ni katika mitandao na mwa exchange numbers kwisila kwa messenger, kwisila kwa Instagram, kwisila Facebook, ndumu isinesa. Na nuisi onagila kwenda bala wini chao. Ena kuyondo wendo withi wili no byuba otoma na gila chuko byube ni chao. Please be very careful. Umundu wa gatano melilo yithi awayebo mbingi mono. Mondono na niye nake katika mitandao akausia hivya na idi piu ugatha baibando ukamona tenena yukwendo mayasi ana ona matesi aithe nao wakomanie na mundo okasua kamwe ka mundu wa gatano tulateta wa one night stand mona no una mundo zwe athingithite ni watiwa nebu kana labda wendie sadeni sia muthembo susi akuthingitha ni watiwa nebu ona ndwe sini yao nondo wekomanite na aume bakubi ana atano nondo wako ya ra so we muthenya wa gatano igala uchene sana manyono kumara na keno ikitha kana no malaka no wathina a friends nigana with in case of anything notona kwenda we save wena rafiki osu wako muthenya ni wa gatano with we muthenya muthogu sana na kwanza ni wa gatano wina mbesa nondo wako tema tukunyanya mamwe wakana aingi maine somi na mbesa na kwa uyu maloka withi kwitani vya ikitha kana niwe kala uchene sana nene zitu nena be andume kwa bosi mondo langu igwanganga nondo mondo zu enda au maloka lanji yisa muonza yu ndagara to basi okayingi akoneka o Monday alangi yu labda alane na ngange na mateta sia mianya yumati ya makoti yani kito kivilani wa ukoka au kona tawi around na ke mondo zu eba sa zaidi koni nisinge mo maloka tena alama kwite mwana meta siya kwitene mondo zumala athi imwe halangi mondo aketela nganga na ziokobi zake ndani nduona bosi umala na keithingitha kokubiko na date mbingi muthenya wa Friday with our muthogu sana ona mithikizo gazaika ukune kiliwa kwithe ona mbanga mingi sika wane andu muthenyani wa omombe nondo ni ile mtu anajiachilia na masia Friday ni siku ya kujiachilia ukiachilia yani uinywa ute ku control kila mundu wonde wakomania na keno amugule ni aje na undu withi anake muleli ukela no mwathi na mwithie mwe uyugeza usani wetino kithoga sane wai kwani nene kiara kumbe no akwatiwe uwo muthuku wa kwithwa no akwatiwe ni mawo mathuku ama unguma gukwatane so be very careful ka Friday kake kasatani kamuthemba katembe yako tia ndani ala njizeo tuitani seneka na withi ni mwalikanthi ni wa mautanu ambao sisembe ula umale tena kene mundo wa muthemba wiba ni kanandu kese kwithia athinani muthenya mwana ndie bandu na yunge loela andu ndula matinete penzi na undu makekanete on a Friday jamaa imwe ya nyoya bitu cha pio nela ya bitu kisie mundu la wa moko yene munyanya ola maye na kenondo wenda aye mumile amukuile baki tuoni chake undu wona ikunia ikua na mutwa ayo mubingi anomba kwake just to make sure that is safe nyangilo ela ilo maisha mao measweli nona mondo wena a caring friend nyindi so ambia kumala umala wena tukakwitha ya se wenda privacy ukathiwena ijamaa yako na mondo sukwithia amanzi au manza na ikwati wasuo nendo kole yu mala usimwende na ubangithia nake usiyote ubebaneza nake nondo wake ai nondo wabuthatu wa gatano is he somebody that you can trust kwa makai is she somebody that you can trust no ezi akani mame utume wa matuko wako akuoko za mbele sia aume na kuorganize na ingeyo kila zia wile uyona wina girlfriend labda mkwatani katika mitandao uyona waka wingewa kila kindu cho nde winacho na wayona watakuwa tagiwa wa kawaida hivi ya kindu chonde ki organize to na mwetu uno usuyuwe nake ukwita kayua DI is she somebody
that you can trust with your wallet ama with your phone ondo milwa o abetocha ni maukolio alangwe na wekole muthenya ni wa